Žabac and Stonoga at Eurovision. Evo naše Jelene, svi hoće da se slikaju s tobom, ja hoću da pravim neki intervju. Može li to, je li to u redu? Naravno da može, eto vidiš da može. E sad, mene sad interesuje, koliko se sad upoznala ljudi ovo samo nekoliko dana? Pa mnogo, zaista. Aj, nemoj mnogo, reci cifru. 1000. 1000. 3, 4. Koliko ćeš ih zapamtiti? Pa vidjet ću koliko ću ih zapamtiti, naravno da ću zapamtiti one koji su najviše u kontaktu sa mnom, ali svakodnevno upoznajem puno ljudi, neki upoznaš površno, neke samo vidiš. Znaš kako imaju ovdje dobre bajadere? Nisam ništa probala. Ajde, moraš probati bajaderu. Hoću kasnije. Ok, kasnije. Hoćeš uspjeti zadržati ovo ovdje, da dođem opet sljedeće godine ovdje? Da će Bog da tako bude. Ja se nadam. Ja bi voljela, ali neću ni tugovati ako ne bude tako. Sva sreća, pa smo u finalu i visoko se kotiramo, veliki smo favoriti, pa valjda će sve to dobro proći. Tu si negde top 3 favorit? Pa, tako svi kažu. Puno sreće. Hvala, vidimo se u subotu. Vidimo, naravno. Navijeć. I okolo. Hvala. Ovaj program su omogućili Scanjet, direktni letovi iz Skandinavije za najpopularnije turističke destinacije u Hrvatskoj, centri za lokalni razvoj, na usluzi građana u 9 gradova Bosne i Hercegovine i u cijeloj dijaspori. Više prirode, više života, Vitalis sokovi. Top Turist, najsigurniji i najpovoljniji put autobusom iz Skandinavije za Bosnu i Hercegovinu. Kovu galerija Visoko, shopping centar za cijelu porodicu. Bonbon Damla, punjena voćna karamela s prirodnom aromom svježeg voća, kao i široka paleta bombonjera Orient, koje možete naći kod ekskluzivnog distributera.